Okay, saya ngai mega nuke ako me tau channel bagi subscribe mai mo tau channel. Ko bagi hu fanga tengai fata ko fam ke tai hene fehu iko pepe ko ta e tu iko o ko bau de te buke ha mahak pa te follow foi akau pe te hu. Gue ni no beto ko o te ta e tu iki ta ke o tua he te alo hu malu ko he to ko he kosi. Hanga e kosi sukraisi no ta a per mai fe unga ia fai e tau ngai fai tau ngona bit pe ia. Kaya ma fefe lewa e tau lau ki mea ni ka tau ka puke te toha mahaki o ta e tu ia ke te alu ki whare mahaka te kansa ta e tu i toku ke te alu kimo peka pau te folo ha te fui panatolo peka haa ngai fui akau o ta e tu i ko ke te alu ki ta ke whare mahaki ko e uhi he ton ke te tu i ko si isu bete ne whakamo ui kita. Ko whamke whanga whamahino e programa koe ni ka inga, ko whainga whakakaukau koe ni, ko whainga whakakaukau tai whakaotua. Pa koe whainga whakakaukau ui kai ke whakotu e hakakai o ku nau ilo i ho tau otua, pia nau whalala kakato ki he mea ho tau otua. Koe ulua ki. Koe uhi he koe mea kotoa be i ho tau mamani, o i kai ha mea e hoko o ata me o tau otua. Whanau koe lawa ni koe e apostol ko sione e sion ba he waki be stolu. Ko e hoko mai ai mea kotoa pe. Mea kotoa pe. Hoko mai mahaki, hoko ai mate, hoko ai moui, hoko ai whaito o, hoko ai kautoke tā. Ko e mea kotoa pe. Ko e hoko mai ai mea kotoa pe na e fou ia te ia. Uhinga ia ge sisu, uhinga ge folofola, uhinga ge folofola koe ne haka mata anga o whiohi me o tu ai koe na ne whai e whakatupu. Pea na i kai hamo mo i mea e taha e hoko mai o ata mo ia. So tau e tauhanga ilo koe maki koe ni tō mai funga e whanua, koe mea mehe o tua, he koe geha mawhai o setane. Tau sio ke tāno ko sio pe, ne onga anga he o tua whakamawhai e setane ke alo ta i koloa a sio pe, ta i ne whangaman, ta i ne whanau, ta i hono whare. Pepe sio pe ia, ke malo ia i pe huafa Sihova. Sihova pe na ne foa ki, Sihova na ne toi tō. Koe peke pehe sio pe ia, ko setane ku ne tō, ne foa ke Sihova kai tō e setane. Koe mea ko tō pe na e hoko, mehe o tua ko tō pe. Te tautari pe koa e le rei, mehe o tua ke tautari e kovi. Mea ni te tautari pe koa e mahaki, mehe o tua ke tautari tautoro e huhu malu i, pe koe kimo, pe koe foi akau, neanga nima ake poto e kau toke tāmu, e kau nesi ke whau e ngai whai toko ke tokoni ke he tau mo ui. Sia o toton ke tau tui o tau otua o ku meiai e mea kotoa pe. Moni e kai lawa ea mea ke whai toko ke tau toro heni. Koe uhinga ke te au ia pehe koe si isu ko hoku ngahi ka fo ko ho mo whai to o ia. O uhinga ia koe whai to o ia koe whai to o ia kua au ki i tāniti. Te tau mate ko toa pe ki tau toro ngai whai to o koe nu whai heni. Tau pe hu malu ia koe ne COVID-i, ki mo me foi akau ko toa. Tau mate ko toa pe ki tau toro. Koe uhinga mea koe ke toi tu o e sino. Aho koe whakatoe tu ki tau tolu, he koe uhinga hano whakatoe tu ki tau tolu, he koe uhi koe ngahi kafo o e eiki, ko whai ano whai toho tau ngahi sino mate ko eni, aini e mate, ko whai ano whakapapau i te tau tolu, e whakatoe tu ho tau ngahi sino ko tau. Aia, o ku sio e tala o whai a kui ai, ki he kahau koe ke sio ki roton, kono ua, o hanga he whakaukau koe ni o pehe tō kua o kai tuni tau whorofui a kau he tae tui tō kua ia ka tau ka whorofui a kau ma ngai mea pehe tau ua ki whare make toke tā. O hanga he whakaukau whakatai au ngai ai mea ngāwe aki e he otua ai natula he ni ngai whakatupu he ni ngai whakamo ui o whai. Mo whananga mea nei whai he otua koe he ni hanga koe o ngau koe otua koe he ni hanga whakahafi koe isleri koe mei ispite he tahi kulokula. No ko exoto vai ta fa bo vesu ata pe ma fa e mo se hono ni maki he tahi pena e whaka tafe e Sihova ai tahi aki ai matangi malohi me i hahake i he pōko ia kotoa o ne whakamatu ai tahi ne whakamatu ai tahi pena e tu usi ai tahi aina ne mea ngaki o tuaia ai matangi malohi me i hahake. Ne mera be o tuai ke ne peifo, ma wahe ki he tahi kai.
Kawana toa mea ngāwe ea ke natula koe na ne whakatupu he kamataanga. Ai ngahi mea koe ia. Ke whai e ne whai whakamuui ki hono ka kai. Kai ngatai koe mea ta tau bena e whai e o tuai no mipa wahe tahataha kau lauai ki ne hanga koe o mai koe kueiri wahe tahataha ve stolu taha. Matuina nau whie kaia. Tamareo ke te tau tō pēr aluat ai matangi mea Sihova o whakateka mai e whangakueiri me tahi o tu whaki e whunga apitanga o whiunga mo e wā i hala o e aho e taha. Sige mea mawinga koe. O ngāo e o tua ai natula koe na hanga o whakatupu. Pena ne whakatupu e ka matanga me beku lelei. Ne ngāo ke mea koe. Koe fui a kau, koe whaito koe ne kimo, koe huhu malui, koe ngahi mea. Na e ngawe aki, e natula pe koe na whau he otua he kamataanga. Ke maua ngai mea koe ni, pea oku nima ke he otua ke whaiha tau whakamo ui, maama, he tau moe tō tuputopua. Koe mea koe tala awha mahe otua ia, e he iko si sukaraisi ke te tau tolu he tau tui koe mo ui tae ngata. E tau mate ko tō peki tau tolu heni. Kau o mai e he otua heni ngai mea ke tokoni e tau mo ui o kaua e huhu malu i koe i he maki COVID. Koe whangau si rewa. Koe ngata palasa koe nei ngahi mo sese. Mo ilo e, pate mo sese he kau toke tā, ko nau ki pine whakatoke tā, o tu uai ngata palasa. He koe uhi ngai, o ku hange ngāue e kau toke tā, koe ngāue e ngata palasa. Koe o tuha beu ne o mai e whakamo ui, ka u whakafou mai he ngata palasa na e ngāohi. Koe whaito o ku ngāohi, hange pe kono ngāohi ngata palasa. O talmarewa ke te tau tore no mipa wahe watahawe es walu pia fola a Sihova ki a Moses. Ngāohi ha o ngata vela o ai ki a fuka, pia ka pehe, pia ilonga hataha ku uusia tene sio ki ai tene mo ui. Pia ngāohi e Moses ha ngata palasa o ni ai ki he fuka, pia hiria, pia ka kua uu hataha e ha ngata. Pia ne whakasio ki ngata palasa na ne mo ui. So ke, koe fui a kaui mo mea koe ngata palasa pe. Kau toke tā koe ngata palasa pe. Koe hup tau sio pe ki ai, koe otua whakafou mai e whakamoi. Koe otua beu ne whaito tau ngai maki. Ka kune whina ngalo ke ne ngāo ake ngata palasa. Hange pe koe ne ngā ake fui a kau. Hange pe koe ne ngā ake huhu malu i koe ne maki whakaauha COVID. Hange pe koe ne ngā ake kimo. Hange pe koe ne ngā ake ngai fui a kau ko tau beu ngai whaito ko tau pe. O mea tau pena whai he o tau ko whaamge whaaske, ik sato whai taha ni mahe, koe wholofola he o tua whika a koe mono whakamo uio Israeli. Nā nau mai, koe nā ulaki huen ke toa wha, mai no ke hana winu, pia hanga pena uhanu ki he otua, pangarewa he otua mai, ik sato whai taha ni mahe, patarangarewa he otua, nā rondo ke vai koe o malak ta malai, pangarewa he otua talanga mo sese. Hanga he otua whakaha ke te ea e Sihova ha akau, pea neria ki he vai, pea meria e ngahi vai. Pea talangarewa, whoroforewa, ai otua ka te nako. Pate ke mātua ki muitala, ke rea a Sihova, ko otua, mo ke whai e mea uhato ton ki hono au, pea ke whakaonga ni ngai whekau, tauhe ni ngai tutun ko toa pe. E kai, te ai ke te koe hataha ngai mahaki, ai e nāku ai ki kau ispite koau, ko Sihova whaito o koe. Ai kona uhinga, koau ko Sihova ko toke tāu. Ko whaito, koau ho whaito, koau ho toke tāu. So ke, kana ne nima ake ia whaakau na ne ang ke whakameri e vai, pa ne angarewa talang, koe whakatātai e ku whakamo ui. He kai kapati ke whakaongo ke hoku reo, te ngāwe ake ngai mea pe, ngai mea o natula, whaakau, ai huhu malu, ngai mea koe ke whaia hamo whakamo ui. Tamai mau kore ke te koe, ai mo ke mau tui ke ngāwe a whiona whai i natula. O mea kau toke tā me ngai whaito, pa kau e me huhu malu i koe ni ke COVID, ke whaiho mau whakamo ui, me ke mau tui koe ngāwe whai whamo e a whiona Jesus Christ ko mau whamo ui. Amen. Pau ke sa ia he mea kone ke mamata he tau se he noro, pa ke subscribe mai mua, pa pau i kai. O whai te mo tolo ko toa pe, sa pe ke komen mai hen, pa ke maha o whehui, e whai ataha no tāri me hen. Marabe te mo mea mai, mo mea, pa o whatu.